Kidukot ka nyotrap Youth Council ki badai nak Education Cell jong Central Body haka arp sautrek nailar arjar pulai kilalet bantur sa office tray kam jong Vice Chancellor ka school bat North Eastern Hill University haringkat ka jingi perta ki surban persya halor ka jingbom tre jong uban khot da ka jingalang bat ka Academic Council bat kumjuru bat ki stakeholder ban kran habaya day bat ka jingpan tray kam ya ka National Education Policy arja arpau war hadin baladap ban bu da ka jingtho hakitayo baladap Habakran sikilat patai kubur nakaliang uba en lang sawyang ubadai Secretary ke Education Cell ulaang baka jingwan jangki kamdai bagi persya ya ke NEP Henry lara pentrai kam ya ka ladai ban pentrai kam salon sar om kumbala ong dau VC ban pentrai kam da ka hybrid mode namar kane kan kata iki khna haki babon rukam shu ulaang baka jingle menti baka jing so meng jong Vice Chancellor ka pen i bo sngo tangma u udan ka bor ban shim ya ka no karai ha ka baya day bat ka puli puthi VC down down, VC down down, VC liar, VC liar, VC liar. Takasni nakaliang ka HYC Education Cell sang kami rengkat ber ka HYC ni unit ang ginawan ni takasni ben pelong ya kani ka protes hakamat kani ka office jong Vice Chancellor jong kanihu kolong halor away kadaw kata kadaw kolong ba halor ka jing bung sim lakhot jong VC ya kata ka emergency meeting juga Academic Council buat kumjuru ya kata ka jingbum tre jong u berkhat ya ka meeting jong baro ke stakeholder namar ba nakaliang jong ka HYC hakikinjat tayo kibaldap nilayo punya kendo buat UVC alor kani ka jing pintirkam ya kani ka NEP but katkom ka jing kran na jong kasang buat UVC nakaliang jong UVC ula kular hakamat jungi kinongelam ba un sakhat ya kata ka emergency meeting jong ka Academic Council aswa ban shim ya ka right ban penyat syakmat ya ka jing pintirkam ya ka NEP tadu ni academic ya 2023 hari ka basnusi kalong ba mentala shibrai kanti ngili bakal dan ka stand off hapadang ka university bat ki MCGA ki break ka kanhon jong ki college teacher hakaba ngili ba menta system kanti ki kena semula pulih dari ki semula pulih ki ba dai ha first semester ki lahapan mat berkendu jingye shikadaya namar ba dan namar ka ni ka jingbu sutu jingmot hapadang VC bat ki noinkai hapo ka satri jung ka MCTA bat ka de ka jing smomeng jong VC ban num ekran ni banum khat ekran ya ki MCTA ka jingdu ka bakraw bat ka jingya ka bakrawi kendai ya ki semula pulih but nakaliang kaseng kajingwan kajungi hang ni kamdai ban ong bang iban ban persya ban pintirkam ya kata ka NEP nakaliang kaseng dipudiang sobaya ya kata kajung pintirkam ya NEP namar ngitip bakadan kajung tay shibun ya kisamla puli bagi kena puli jong kejela handrai nakaliang kaseng ikwat tang ka message ko baklia kolong ba lada pintirkam ya NEP kadai ban long dekalinti omdai ban ra ban pintirkam ya ka NEP ka ban longpat lada kajung tim lada kan longpat kata ka kan merapat ya kata kajung ya ka bakraw ya kisamla puli jong kejela te kumta ling bagan ka protes ka bamta kasi sa isin ikitujur bang UVC bon un sobha ban khat no mardor ya kata ka emergency meeting jong ka Academic Council bat kumjuro ban khat ya boro kisti hunda khrang ban solve no ya kani ka issue ka ba don menta bat khrang ba kadumbu kanu nu jing ya hakabede bat kapuli ka puti jong kisamla puli jong kejela jin sisa nakaliang kaseng ngilayo punya kering ni kinjat tayo ro kembali tip ba nakaliang jong VC ulong ba udan ka jutmu nakaliang university ban pinterkam ya kata NEP ha ka hybrid mode kabamot ba ya menta usnam ban pinterkam suatang hakikat tu kan ni ki college berna po kan ba seluang but kani ka jutmu jong VC ban pinterkam ling ba ka hybrid mode lani krem da pinterkam salonsar kan pelongpat ke junduk nang ke bakraw ya ki we pat ki college ki bamla ban pintirkam ya ke NEP menendru nilai iba haka kubala da ng baklag ni Sulang Times bil iba kawai na ki jaga puli kata kasi yang tenis college kala mi syahmat ban pinpaw ya ke jingya haka be ban pintirkam ya ke NEP wala kadai maka ban kong ban pintirkam bat ka jing bat jimenjur lingbaw u principal ban pintirkam ke NEP hindai ni iba menin wat ka St. Anthony's College ka bala menjuro ban pintirkam ke NEP ka menta kala pinpaw ka jingya ka bakran nomor bakam dan ka resources ban pintirkam ya ka NEP but kani ka jing persangbat jong UVC ban pintirkam lingba ka hybrid mode kan lang pun ban tangkum ka jing temu ban pinya lek kai bat ka career jong ki kena puli bat nakaliang keseng ni
di mahamjur ba UVC ba umde penyeleka ya ke kere jung ki samla puli bat lada ki samla puli lada ke kere jung ki samla puli ke job ka blame hi ber responsibility kandai UVC kat kum ka kumbangi ke jumut ke jungi mta kasni bungiwan pertasni kalang tang bungin pini ya kata ka action ba halor kani ka jingle menti jung UVC but halor ka jing bumburam jung UVC ya boro ya khamta me ka academic council ka ka body ka ban shim yakinu kira jung university so punya chkmat yakinu ki policy ndai kani ka jingle menti but ka jung ngomeng jung UVC kelapin bitar umtang yangi de ka pin bitar khamta me ki sama puli ba kumjuru ka kun jung ni kai mar kani ka jung bumburam ka jung ka pen ibo mau usngo kra ba usngo ba ditang u budan ya ka bor punya ya ki puli ikam jung puli puti limba kani university hapo kejela jinsha nomor bu visi mutak siru sung ladam kani ka desi limba kani ka protes ka pangila organize mutak si ni sepet pan ada kata ka jung dawa jung baro ki kenhuan kam sim orang nak liang ka HWC dekat parti kenhuan jung kinuin kai kumju jung kisam puli si perkapat banyak dikimi pat kisenjang berkelinti ada kani ka jing bu mestu jung wat kan tanggai jabat kani ka jingya kulmar pedang kino hingkai bat university kedang biteng